به هەلکەفتە یەکەم ساڕۆژە ریفراندۆمە سەرخۆبوونە کوردستانی پۆلیتبیۆریا پارتیا دموکڕاتە کوردستان سووریا پەیامەکە پیرۆزبایی ئاراستەی سەرۆک مەسعود بارزانی و ئەندامین پۆلیتبیۆریا پارتی دموکڕاتی کوردستان کرد. دێ پەیامە پیرۆزباییەدا پۆلیتبیۆریا پارتیا دموکڕاتە کوردستان سووریا پیرۆزباییە بەگەرە یەکەم ساڕۆژە ریفراندۆمە سەرخۆبوونە کوردستانی یاکول 25 ئێلوونە ساڵە 2017 هاتی ئەنجامدان پیرۆز کرد و هێویە سەرکەفتنێ بۆ تەڤایە ئەندام و ئالیگرن پارتی دموکڕاتی کوردستان و گەلێک کوردستانی خواست و بەردەوامیە بەڕێبازە کوردایەتیە یا بارزانیە نەمر بدن. هەروەها پۆلیتبیۆریا پارتیا دموکڕاتە کوردستان سووریا دێ پەیامە پیرۆزباییە دەگوت و ڕێفراندۆمە سەرخۆبوونە کوردستانی نەبێتەنش بۆی باشوورێ کوردستانی بوویەرەکە دیرۆکیا گرنگ بوو بەڵکو بەناغەیە سەرەکە بووش بۆی دانینە بەردێ سەرخۆبوونە تەڤایە پارچەیەن دنیێ کوردستانی و تەکەزیەک بوو ji بۆی مافێ gelê Kurdê biryardanê li ser çarenivîsa xwe ku tevaya gel û miletên dever û cîhanê. پۆلیتبیۆریا پارتیا دموکڕاتە کوردستان سووریا گوت و di roja 25 ئێلوونە ساڵە 2017 gelê Kurdistanê bibê dûdilî gotina xwe got û bi rêjeya 92.73 deng bi balê bo serxwebûna Kurdistanê da û diyar kir ku tevî zêdebûna dijminên Kurdistanê gelê Kurdistanê tîniye azadî û serxwebûnê û ev çend bo cihê sersûrmanê ji bo tevaya cîhanê. دێ پەیامە پیرۆزباییە پۆلیتبیۆریا پارتیا دموکڕاتە کوردستان سووریا دەهاتیە ku dema hikmeta serkirdayetiya siyasî li gel vîna gelê Kurdistanê yek digrin destkeftên Kurdistanê zêdetir û bihêztir dibin û dawî nimûne li ser yekbûna hikmeta siyasî û vîna gelê Kurdistanê helbijardinên Parlemanê Iraqê bûn dema ku Partî Demokratî Kurdistan pêleya yekê li ser astê Kurdistanê û Iraqê bi dest ve anî û dê dema bê de jî tekesî li ser yekbûna hikmeta siyasî û vîna gelê Kurdistanê wê werêkirin ew jî dema helbijartinên Parlemanê Kurdistanê wê disiye vê mihê de werne li darxistin û Partî Demokratî Kurdistan wê pêleya yekê bê rekaber bi dest vebînê. Dê dawiya peyama pîrozbayiyê de Polîtbûrêya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got ku berdewam kar li ser bihêzbûna peywendiyên dualî navbera Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Partî Demokratî Kurdistan de wê wernekirin û tekaziyê li ser hevxebatê navbera Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Partî Demokratî Kurdistanê de di rojên sext û ronak dekir heta ku gelê Kurdistanê li gorî rêbaza Mala Mustafa Barzaniyê nemir bi serxwebûnê bigihê.